Hadian bagi kena yelekai jangka Meghalaya Pencak Silat kala yokhur ya kanam overall championship hak lempung yelekai senior national Khelo India Asmita Pencak Silat League Arhajar Arpusan hado Arpun Reu kaba la sedang hak Arpun Reu bat Arpun nyau tarik uleber ha sai NEHU nong ba Shillong. Hakani ke lempung yelekai la wan nation bentana keleng ki jela kari India hak kan Reu tarik mentau benai yayong ki Samla yelekai bat kinongkit kam kanika kenhon kila wan ya kendu ya menteri bapet ya katanat yelekai sports and youth affairs ba Wailadmiki ban ai kublai kerpang naga benta kajing ai mensim ya ki Samla bakindang yelekai bah hakisngi ki por bandang wan. Habakran Shikilat Pathai Khubor u President ke Meghalaya Pencak Silat uba Dipshan Rentathiang ulayat hu ba kajingnya kendu ya uba Wailadmiki kalong ru ban pan Jingkyrshan na menteri ban ai ya Jingkyrshan ya kenhon ban Pynlong ya state championship kenang ban yoji di Samla ya lekai ban nation benta ha lempung ya lekai kabala tip kum ke senior national championship ka ban long hau penai naitung hapo ka jela Meghalaya. Je dan beliau tak susah dengan kata lari Okey. Boleh sah. Please. Ini berjawab ini sah gini jangan. Di kelang bawa pergi gini. Boleh contoh bisa ni. Okey. Next time. Sir. Yes. Ini keluar. Tinggi, kalau tu. Kiasan apa? Contoh siapa? Mana? Prosesnya kalau nama bagi ni pun Samla ini sidang sujud ya kan lalu championship dan ya Asmita ke India dan sangat sedang sudah kalau hampa sai agak arpuri arpuri terik juga berai beladap ya ni kerana pun sponsor lah ilawan di opening ya kan Asmita ke India ya ndai yang final bisa beladan tinggi kuat pun Samla ini kedua buat sport bisa dan ai kembali Khuborjylla lah dan dekat bagi yang seremoni dan Khuborjylla ban I'm sip shoot pun Samla juga bagi nak lakai bah kisini kini ko banwan mangidon lu kecil ku Pynlong ika senior national championship ni ko ka state begini bulan Julai kita yo ba dong benai nama propose nak Indian Pencak Federation ban Pynlong jadi tinggi keren don nak kata ban Khuborjylla ban Pynlong ika state championship kabalai jo ka Pencak Silat begini ini state begini nama tak punya select iki player begini nama tak ka national championship ke masalah kita kini keren bagi sport minister juga. Kaya jung ong tung sports minister. Sport saya keluar banyak rap ini, lembah ia kan state championships ke Shillong, how bulan Jun, bagi select bagi player, baru kita atlet district juga, bendaka yang kan national championships ke bulan Julai. Kita kini kaji. Kadang kaya jung ya keren jung pi buat sports minister berpenuh yang game haka national game. Oh, ini lah persang hina do ki senam beladan, nado belai nado bagi lah HTA. Nama kini kadang hapro kerja juga Indian Olympic Ocean, Meghalaya State Olympic Ocean, Khuborjylla besarkan kita saya keren kita baik. But kini ka Pencak Silat kalau long teng hapo buah, jangan national game maladap, dari lain orang terkan kami semalam. Jadi dia nak pun state di kuah bersih kabu bagi kuan sama jungi, kini awak bersih mentah kini ka national game. But kini orang kemudian lagi expect untuk menghat sah pasal lagi medal kini orang. Nah, kami ipai kalau this game maladap walau ha Nagaland. I konsulat gila yo ba night league medal ye kilawan ba ini juga atletik berada di medal po state tinggi kemen bakane ina yo la ko national game konsulat juga nak mau khasan league medal kilawan berada po state kita gini genting kemen juga buka Asian juga po state hi bawe Keteng juga? Hah? Keteng? Jangan Jongpi? Jangan dipsyal dia
Pibak kami. Ngawat kum presiden juga Meghalaya Pencak Silat. Asyik.